Tamam. Kod sol. Ulan bunlar sizin. Oldu. Normal. Ne konu koptu. Karasal başkasını işletiyoruz. Assalamu alaikum mekandaşlar, amansızlar mı? Bu stanoklar satıladi. Zakaz kılsanızlar zakaz alıp jasap bereriz. Biz kurut jasabayız. Biz bolgonu станок жасайбыз. Köpçülükler kommentere жазып калтырып жатышат. Тазалык кармагыла. Кычатты ийбейсиңер деп. Biz станок менен жасайбыз. Kurut жасап сатпайбыз. Болгону 1 килограммдай kurut чыгарып станокты текшерип аткан убактарыбыз булар. Бул жер биздин цех. Станок жасаучу жерибиз. Станок жасап берип аткан убакта бираз жасап өткөзүп беребиз. Ошого турган жерибизден гана жасалып турат. Ал эми станоктун бааларын айта кетчү болсок, ар станоктун баасы ар башка. Келишим баада, ошондуктан комментарийде баасын сурабастан түздөн-түз WhatsApp номерибизге кайрылып сурасаңыздар болот. Бардыгын түшүндүрүп айтып беребиз. WhatsApp номерибиз мына экранга чыгат. Bol doşan taşla ölçür. Kurut da alıp görürüz. Bıraklar terp taşla. Alt. Nahmat. Razmer 25. Alt. Mınalar tart görgeniz koyun. Otursalardı. İkinci forması. Bu üçüncü forması. Kurutlar. Istanak. Istanağımız tayar oldu. Kutuya verdik.
Ошону солдат токтотом дейт. Өчүр. Çabuk.